merasakan bau yang sangat menyengat seperti bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti saya. Di hari ini saya sudah sampai di makam Jogopati dan Nyai Brintik. Di sini sangat banyak hal-hal misteri dan mistis sekali di sini. Karena tadi saya sampai di sini sudah disambut dengan yang macam-macam. Ada yang ya pokoknya macam-macam, yang gak wajar lah intinya buat orang-orang umum. Tapi sekarang saya mau ke makam Jogopati dulu, terus nanti ke Nyai Brintik dan kita berziarah ya sambil berdoa lah intinya. Selain berdoa kita juga ritual khusus. Jika kalian ingin mengikuti, ikuti saja perjalanan saya dan kawan-kawan saya semua. Semoga kalian juga mengenal makam-makam waliullah. Maaf ya, tapi ini bukan makam Nyai Brintik, tapi petilasan Nyai Brintik yang aslinya itu. Nyai Brintik itu adalah istri dari Ibu Du. Nah, jadi makamnya di Bantul sana aslinya. Di sini adalah petilasan. Oke teman-teman, sekarang saya akan berziarah dulu dan ikuti perjalanan saya sampai akhir. Oke teman-teman, kita menuju ke makam Jogopati dulu. Ya terlihat seram sekali sih, tapi bagi saya ya menyenangkan dan sangat menguji. Jituka zairin wa ala maqamika wa wifin la tarudna ghaibin aw tatuka syahadatan an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah inni atawassalu bika ya waliyallah atawassalu bika ila rabbika min qada'i hajatin hadihi Allah min hawaij dunya wal akhirah asal hajati fi jami' hadzal majlis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شكرا الحمد لله عالمين حمدا الله نعمه وكرم مجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من الأموال والأبد وتغفر لنا بها ولا ونظر إليك بولك من قدر جلالي يا شيخنا ولن يكن ضربا يأخذ سمانا يمكن يقوم إنا نظر بك ربك بالعجل يا الله من حاجة يا الله يا قد الحاجة يا قد الحاجة يا قد الحاجة اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قلبنا
وتغفر بها ذنوبنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وترحمنا بها المعتدين وتقربنا بها من الفضل والكرامة مع ذريتنا وتثير أموالنا وأصحابنا وأتباعنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رحمتك وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله أنت كما خلقت ورزقت ومت وحييت إلى يوم الشرف والعزة والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حجا من الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة اللهم اهدنا نبيك بالخير ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا من قديمة سنة واجعلنا من الذين آمنوا بالجنة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وأذنا ولنا شمل قدر جلالنا رضي الله عنه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halo teman-teman, kita sudah selesai. Kita mau lanjut ke petilasannya Mbah Nyai Brintik. Oke, ikuti perjalanan saya. Semoga kalian juga mendapat barokah ya yang pastinya, dan semoga doa-doa kalian terijabah. Amin. Oke teman-teman, saya merasakan bau bayi ya di sini ya. Oh berah. Ada. Berbau. Ini teman-teman, saya masih merasakan bau seperti bayi. Di sini seperti bayi anak kecil. Gocek sih. Asli teman-teman, ini merasakan bau yang sangat menyengat seperti bayi. Ya mungkin dulu di sini ada bayi yang dikubur mungkin, tapi ya enggak lah, itu membuat fitnah aja. Alhamdulillah. Makanya saya kan berhenti. Jadi ada bau bayi. Tapi tidak apa-apa teman-teman, itu adalah warna kehidupan dunia. Kita fokus ke makan aja. Situ kazarin wa qandan kumina min al-khayrin wa shahana la ilaha illallah wa shahana la ilaha illallah wa shahana muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad min hawaiji dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar ila darajat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karamina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa ma'allimina ila darajatna sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasalu bainahuma ila yaumiddin.
Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syamdal qadra jalani wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal muslimina wal muslimat ala ajmain min al-muslimin jami'an jadi Allah min ahwal dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya alal kubur fi jami'il.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم وبارك وسلم سر الله سر الله ذات الله وجود الله صفات الله صفات وجود الله سر الله ذات الله وجود الله صفات الله صفات وجود الله سر الله ذات الله وجود الله صفات الله صفات وجود الله الله ذات الله وجود الله صفات الله صفات وجود الله سر الله ذات الله وجود الله صفات الله صفات وجود الله سر الله ذات الله وجود الله صفات الله صفات وجود الله سر الله ذات الله وجود الله صفات الله صفات وجود الله سر الله ذات الله وجود الله صفات الله صفات وجود الله سر الله ذات الله وجود الله صفات الله صفات وجود الله سر الله يا الله يا الله يا الله Oke teman-teman, kita sudah melakukan berziarah, sudah berdoa, sudah ya seperti biasanya ya. Sudah tahu semua reaksi-reaksi alam-alam yang sangat menyenangkan. Kita mau pulang dulu. Dan anehnya tadi itu rekaman HP itu mati sendiri. Baterai masih, memori masih. Biasanya kan kalau mati itu, kalau gak memorinya penuh ya baterai ya, tapi tidak ada apa-apa, itu mati sendiri. Flash juga mati. Ini kan rekamnya kan pakai HP, jadi ya kurang mumpuni lah. Sekarang di sini kawan. Lagi kena. Hari ini juga banyak misteri-misteri yang tak terduga. Sebenarnya saya itu mau ziarah aja sih, mau ziarah terus mau ya seperti biasanya, tapi nggak tahu kenapa ada sesuatu yang aneh bagi kalangan umum. Oke teman-teman, tetap ikuti perjalanan kami bersama kami di channel Zona Selatan. Oke, semangat. Matur nuwun.